Wara tiegħek taraħda l-programm, grazzi John. Fuck this, I'm out. Worst case scenario. Nista' ngħid li tinqata' żejża, nista' ngħidha dik. Bernard Grek kien qal li fit minn 3 xhur jaqla nagħmel grade. Waqajt fuq is-siġġu mal-li smajt it's-absurd. Tara kemm ħossni Amerikan kemm ilna l-Afganistan. Kien ilu mhux jiverraq. Iltqajt ma' rappreżentanta ta' waħda mill-ikbar istituzzjonijiet finanzjarji fid-dinja kollha u tara sħab u s-sema kollu isfer. Ma li poġġiet bil-qiegħda, what's this business with Panama? Spjega naqra il-grey list. Mela, il-grey listing kien is-sajjetta li faqat id-dar. Li kieku vera kien hemm miljun li jrid jaħtafna, indlikna bil-barbecue sauce. Kull nira maħmuġa hemm ġest maħmuġ.